Voin hi August ni som panga sang ni som ni le pakhat pathian ni ania tuntuma po hian ramri chungchanga kan hria tur poimuang chi kan lo tar lang le don ani tharum tel lovin namna tlang a in tana ngai tur sarkar lampo a thei thein omzenein fin chu atumila mizo namna tlang hi a in tran chewa ngai tur ani asam lamin anramanga chala anron luatak ai tlanga lo nei tu te chuan an mangan na chief minister hnena an thlena ram an nei le theina tura mala turin an nge nani Mizoram police le Assam police te anin ka hnu deuh khan home minister point chanchin bumi te zona changin kan ta chu la let le turin a thei dan kong dap ani tur thu alo sei chuak to bokani Assam police le Mizoram police ten silai an met puak to a nun na cha nanoma in ka hnu hian state pani te chuan ramri boina chu in biak na soi ho ni se tin thu an titlua le lamin an bo chia ani lo chuan boruak thatak nuaya soifel angai to don ani ai tlanga ramin chu chu let le turin silai me poemo tharume moa lak let arem chia hri to lovani jun thatop lam khan asam lam chuan lo nei tu chung ko som pariat ram chu ne chuin anom chil ngala an thlai te po an ti chia sakani helai ramin chu hi tin somriat vela zaw ni in kum somnga chuang a munen kol tu te hian anen kol to nia soyania kum tin cheng nuai som ni chuang man an thar chuak thin nia ngai ani boka tuna hian asam lamin an luata ka wangin eizon lama na satakin har satna an to kang ti arin theya an mangang khop mai heti lai hian tun hnai khan Assam chief minister chuan Assamin aram ati te chu survey of India mapin Assam ram chunga aum ni na tar lang tin asoi le toa border outpost siam bel ani thule Assam ram Mizoramin achu pui chu enge mozat lak let ani to thua sei bokani Assam lam hian tha an thla lo hlea an ram nia an ngai chu lak let an tum via wina ngai thea ramri lampo hum hima chei bol an tum tak meu ni na langa border protection and development minister po an nei hialani tuna hian Mizoram lampo in ai tlang le chu vela Mizoram police omna hmuna ma an lameka hemi baka hian changtlung taka chei bola mason shet tumangai dona helai mun le mun dang te po nei le tumin fing taka mala ka ngai dona hun adu arinom sarkar lampo a thei thein om zenein fin chua tumila tranla ka ngai ani Mizoram na tlang hi ain tran don chewa ngai turani Mizoram le Assam ramri boina chuan ngong alani chhozela social media lama Assam lamin Mizorama lu tur thlaya tur an tela wangin film khur tur ti te sanga e ahim lo ti le thil dang engengemo adar nuala wangin mi pui po an ti chi aya health department chuan Assam atanga thailo lu te en fia turin reng te kon kolosi pa mobile food testing laboratory ada pha hialani ei tur himle himlo lamboi pui tu Food and Drugs Administration a joint director lalso mapachuaw chuan phai lama tanga thailo lu te ahim lo tia mi pui ten an soya wangin kolosi pa thailo lu te lowen fia turin an nau te an tir ti zale na shila kante sanga mi pui ta na ahim le himlo chu a hriat mai don ani atiani angai dan soin Assam lama thai ching tu te hian Mizoram hi kumkhua ani zon na mun turania Mizo te ti chiat vek du na ril ru chu an pudon em ni o ka ti dewani atibok aizol kho pui vek pakhata chome zuar chuan tunlai hian phai lama tanga chome lo lu chu sral ahar ni na soya social media lama thu bordar wang kha nge ni tanga min dor thin tu te point phai lam chome chu an yei thlat maya sral ahar dewa wangin kan latam ngam lo ani atia tunlai chu thlai na le ra tam hun lai ani boka wangin phai chome tel lo puwa zor tur anga tok thua sei bokani nu pakhat point tunlai ya soi neu ne om chu a tha zonga mizo mi puite ti har tu ni se adu ti a soi ve boka mizo ten huan le lo tanga kan thlai thar te hi a thiang hlima phai atanga thlai local te ain athar tha jok boka phai atanga local the chu le ti that na le engenge mo te hi an pol ni hian alang boka chu wangin tuna kan hun ton hi in to del nan man tumila ka du khop mai ti in asoi ve bokani Mizorama thlai thar hun lai nia wangin kan in to del sia hei wang hian chome lak lu hi atam lem lovani phaya tang hian tunlaya Mizorama lu tamber te chu alu tomato zik hlum changkha le karot te nia hriatani August ni som pali nimina Joint Action Committee on Inner Line Reserve Forest demand chu khom chuan
an document thelu te Home Department in akir le awangin an thre thiam lo hle ti an soi nimin choma dar som pakhat le chan ve khan JSC on Inner Line Reserve Forest Demand Committee Party le NGO 10 MZP Conference Hall Treasury Square meeting an neya Mizoram le Assam ram ri chungchanga pol malak na le malak zel dan turan relani meeting hian JSC malak to na le JSC in Mizoram le Assam in kar boi chungchanga document alozon khom thanem tak chu tha ati in khoi huna po rin ngam ni na ria document zon khom na har satak ni ani na mala tu te chunga lom thu an soya heti laya Home Department in August ni som sang ni som ni le pakhata document an thelu to te aron kir le chu mak an ti thu le an hria thiam lo thu meeting a hian an soya JSC malak to na sang sang te thlirin kalzel ni se an ti bokani satellite thalaka ramri rin filma hian ramri tur hi thu nei tu ten an ti chian masak photanga ya tun haya Assam nen ramri chungchanga in hria thiam lo na anasa zuala thi sena chuaba ka thi na hial a thlengkha apoi hle Central Lamin India mar chakram ri hi satellite thalak manga chin fel tur le hemi ti turin North Eastern Space Application Center chu aruata mithen khatin satellite thalak atang chuan ramri chu rin fel mai thei tura an ngai de upo ani mai theya ma se satellite thalak hi ramri rin fel na ta na man ro poimo tak pakhat chawani satellite thalaka ramri rin fel ma hian ramri tur hi thu nei tu ten an ti chian masak photanga ya chumi ang dung zui chuan ramri chu satellite thalaka tangin rin fel tur chawani satellite thalak om zia le aman thiam na hi Remote Sensing and Geographic Information System GIS ania aom zia toy te in soi masaila athange remote sensing hi enge ni remote sensing om zia hi mizo tong chuan khoilova hriat na ti in soila kan soi sual lowang chu thlona le satellite atanga thalak amuna kal kher lova enge ani ti hriat theina hi ani bera ni eng zungin lei a thlena a so le le khan ain so na zirin eng zung so let in chen thui zong le second khat chunga ain chen zat kha alo dang lama he dang lam na tak hi satellite a sensor te khan ben sang sanga an lo rikota chuta tang chuan enge an ni ti kha a hliar san thei ta thina ni mi zong zong in mani ming sign dan signature kan nei sang shewang hian satellite sensor in ram thla alak hian spectral signature sang an nei veka hemi mang hian thingna hlai le hlai lo te a shin na apai tam dana zirte apian manga tang te in an lan dan hi adang lam veka ngo le ma hun te po a hliar ran theya lo kan wa zaw zong te ram ka ngom dan le akan na sat dan te ram hulom dan te lui kor le tuyom dan te ram oi dan te le tha le thalo hun te lein tuya pai tam dan te a leilung om dan te le sipai chet vel dan te thlengin a hriat theiani Geographic Information System GIS satellite data hi tangkai zo ka man le olsam zo ka hriat thiam an ni theinan Geographic Information System mananga ya GIS mangin a map a siam te a zaw zong te engtenge an ni ti te aom nam hun te le thil dang hriat tul poimo te olsam takin a hriat thei thina hengba ka po hian kan du huna pianga a siam that theya thil dang po ada bil zel theiani heng data te hi kan man du dana zirin information sang sang alak chua theiani atang kai na chu tu lai khovela remote sensing le GIS hi an mang tangkai to hlea khovel ram sang sang ten satellite sang sang an kap chuak renga India ram point Indian remote sensing satellite series sang sang ba ka resolution thazok nei Cartosat 1 le 2 te po an kap chuak to a heng thalem thlak te mang hian leilung hau sang na zon chu awl zama sum le pai tha le zung se na tlem ba ka ahun taka data poimo nei theani tunlai khovela poimo mason na tluan tling duan na tan te khwarel chiat na chi sang sang zirna tan le lohma chon dan tur duan na tan te le ram ve him na thlengin tangkai taka manania ram ri po data mana zirin chiang takin arin theya boruak bol hoin ngong ane dan te le medical lama po tangkai taka man ani to bokani Assam ram ne na ramri chungchanga in hriat thiam lo na aum meka Survey of India in kumsang khajakwa som sarile pakhat vela map an siama khan ramri tak an chian lo wangin mun tam taka das in anda
tuna hian central lamin ramri chin felna tan satellite thalak man ni se atia hemi thok tur hian Northeastern Space Application Center chu aron ruat ngal bokani satellite thalak atangin ramri hi rin fel mai thei ani lova ramri rin felna tan ro man ratangkai takani ramri rin fel turin eng ramri bernge be chana man aniang ti te hriat angaya Bengal Eastern Frontier Regulation sang khajaria somsarile panga be chan hi chuan Assam hian an pom mai thei arinom lova Inner Line Regulation sang khajakwa somthum le pathum be chana Northeastern Area Reorganization Act sang khajakwa somsarile pakhat ramri Survey of India in be chana ramri an rin chinang hi chuan Mizoram in kanen ko lai ngei te po hi enge mozat kan chan dona chu wangin ramri hi state pahni te hian siam fel kan du tak tak ani chuan atu lam ve ve tan po in siam rem angai dona ni Mizoram satellite remote sensing Mizoram hetiang thiam na manga na sang thok mek le India mar chak jinga center hlun le upaber pol Mizoram Remote Sensing Application Center Directorate of Science and Technology scientists anom nuala an thiam na hi mangtang kaila tuna data omangte athat tok lo chuan data thajok mangin ramri hi zirchian ni se sumpo atulangin sarkar in ro man se satellite thalak ba ka atul dana zirin unmanned aerial vehicle drone te po man ni se athang ground verification hi differential geographical positioning system DGPS nen ti ngei ni boxela coordinates po chiang takin hriat thei don ani tun naya Assamin Mizoram chungmun sangsanga chet an lak dan te kha amep nen lan tir ni se hemi ba ka hian kan ramri chin hi lo zir chian ma sak ni boxela hei hian malak na konga na satakin min pui thei don ani kan buaina hi ama nga om hri tia hian top lo se status quo hi chu na chok na yang chu ani awangin al chua hun anei fo dona thufing pakhatin thir chu alin line deng ro atiangin kan ho tu te hian tha thla lovin alin lai ngei hian deng zui zel se tun lai thiam na manga ramri hi ti fel ngei ni sela a thei chin china khuwa wang ramri khamsa zui thei ni bok sela a thale zualang